ndabasuje bahaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iyi ni Kigali Report, tuje kugezaho amakuru arimo kuvugwa ku ruzinduko rwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bakunze gutazira Faci Beto, uruzinduko yagiriye mu gihugu cya Angola. Uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo atangira urugendo rw'iminsi 2 rw'akazi muri Angola. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abadashyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo batangiye kuvuga ko uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yaba yahunze igihugu kubera yuko ngo hari abashaka kumuhirika ku butegetsi, ariko kandi nanone abo mu mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo irimo M23 ndetse n'igitandukanye ikorana n'uyu mutwe nabo hari byinshi bagiye batangaza ku bijyanye n'uruzinduko rwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Gusa mukuri amakuru avuga ko urwa ruzinduko rw'akazi rusanzwe ndetse nta n'impamvu y'imbere mu gihugu yaba yaratumye uyu mukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asohoka mu gihugu igitaraganya ku bibazo by'umutekano ndetse n'imiyoborere ye, ahubwo ngo ni muri gahunda y'akazi n'ubundi isanzwe y'uruzinduko rusanzwe yagombaga kugira muri kino gihugu cya Angola. N'uruzinduko rugomba kumara iminsi 2 gusa rurasoza kuri umunsi wa none kuri uyu wa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. N'uruzinduko rwahereye ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 16 nibwo umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangarizaga amagambo akomeye muri kino gihugu cya Angola. Ni inama ikomeye cyane iza gusoza kuri umunsi wa none, ariko Felix Tshisekedi Tshilombo Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba yavugiyemo amagambo akomeye cyane yatumye benshi bongera kwitsa imitima, abandi bazi ibibazo byinshi ko azaza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'iby'ubutegetsi bwa leta ya Kongo burimo gutegura. Gusa muri ruzinduko mu ijambo rye yanashimiye Perezida wa Angola João Emmanuel Lourenço ku ruhare yagiye agira mu gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kenshi Perezida wa Angola yagiye agaragaza umuhate mu gukemura ibibazo binyuze mu bwumvikane biri mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko kandi yagiye yohereza abayobozi bagiye batandukanye barimo Tete Antonio ndetse n'abandi bo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bakurikirane ibijyanye n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi kandi Felix Tshisekedi Tshilombo Perezida wa Angola arabimushimira, ariko nanone mu ijambo rye ntiyigeze aca ku ruhande, ahubwo yagarutse ku ntambara. Yasabye amahanga guhagurukira intambara zibangamiye amahoro, anenga guceceka ndetse no kutubahiriza amategeko mpuzamahanga kw'imwe mu miryango n'imwe mu bihugu. Uyu munsi Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo aracyari muri inama igomba guhaguruka igiga ku bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo nk'uko yabisabye. Yavuze yuko intambara zibangamiye amahoro zikwiye kwigwaho kandi zigakemurwa. Yavuze yuko kandi abifashe bakanga kuvuga no kugaragaza uruhande baherereyemo muri intambara nabyo bitari byo. Avuga ko kandi abareberera ibyo bibazo nabyo bidakwiye kubera yuko hari kuba kureberera kandi ikibazo gikomeje gutuma ubuzima bwa benshi bugenda buhatakarira. Muri inama ifite insanganyamatsiko ivuga ko ari uguhamagara amahoro, ihagarikwa ry'intambara ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga, hari byinshi bigomba kureberwamo bijyanye no guhagarika ibibazo byo kutumvikana. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ubutumwa bwe n'ubutumwa bukomeye yavugiye Rwanda, umurwa mukuru wa Angola, ahabereye iyi nama kuva ku itariki 17 iza gusoza kuri uyu wa 17 kuva ku itariki 13 akaba ari inama iza gusoza kuri ya 17 Nyakanga 2026. Akaba ari inama mpuzamahanga, no kuvuga ni inama ihuza ibihugu ndetse n'amareta agiye atandukanye. Mu ijambo rye muri iyo nama yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe ubufatanye hagati y'imico UNIOC ku bufatanye na guverinoma ya Angola, umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yavuze ko ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka irenga 30 akaba ari ikibazo kigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri kitakiri ikibazo cy'igihugu kimwe gusa, ngo ahubwo ko ari ikibazo gihangayikishije amahanga yose. Yavuze yuko iki kibazo kitari ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo kugeza ku isi hose cyamaze kuba ikibazo kireba buri umwe wese ndetse akwiye no kugira inshingano zo kugikemura. Mu ijambo rye yagize ati urugamba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo ntirugarukira ku mipaka yayo, rugaragaza uko gahunda mpuzamahanga yo kubahiriza amategeko ihagaze, aho amategeko atsindwa
n'imbaraga z'intwaro nta gihugu kiba gifite umutekano urambye aho imitwe yitwaje intwaro ikoreshwa mu nyungu za politike z'ibindi bihugu. Umutekano rusange urahazaharira aho kudahana byihanganirwa. Ihohoterwa rikomeza kwisubiramo aho umutungo kamere ukoreshwa mu gutera inkunga intambara aho guteza imbere ubuzima bw'abaturage. Amahoro aba mu kaga kandi aho ububabare bw'abasivili bufatwa nk'aho ntacyo bivuze. Ubumuntu bwacu bwose buba bwahungabanye. Ijambo rikomeye cyane ry'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo ryongeye kwibutsa benshi ko ari inshingano za buri umwe kwita ku buzima bwa mugenzi we ndetse no kubuha agaciro no kubufata neza. Uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ko bibabaje kuba hari abafatira ku munwa kandi benshi bakomeje gutakaza ubuzima. Ati kuri ibyo nawe nta gaciro ufite nibona mugenzi wawe akomeje gutakaza ubuzima kandi ugafatira ku munwa. Yasabye amahanga kudakomeza gufata intambara nk'ikintu gisanzwe. Anenga kuba hari aho abantu bagaragaza agahinda mu magambo gusa ariko ntihagire igikorwa gifatika gikurikira. Yavuze ati tugomba kwanga ko intambara ibi bintu bisanzwe. Ntidushobora kunyurwa no kugaragaza agahinda katagira ingaruka. Ntidushobora kwemera guceceka kubera inyungu runaka cyangwa kubera abapfuye ngo hanyuma tubibagirwe. Ntidukwiriye kwemera ko amategeko mpuzamahanga b'amagambo avugirwa mu mihango gusa adafite icyo amarira abaturage. Amahoro ntarindwa n'amagambo gusa, arindwa n'ibikorwa, agakomera binyuze mu butabera ndetse no kubazwa inshingano. Aya mahoro ahungabanyijwe bisaba ibisubizo bisobanutse bihamye kandi bifite ubutwari. Ijambo rya Felix Tshisekedi Tshilombo ryumvikanyemo byinshi. Tshisekedi yavuze kandi ko kuba iyi nama ibereye muri Angola bifite igisobanuro gikomeye kuko iki gihugu cyanyuze mu ntambara imyaka myinshi ariko kikaza kuyivamo kiriyubaka bihagije. Bityo Angola mu magambo make ifite experience cyangwa se uburambe ku bw'icyo kibazo, bityo yafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo rwo kwiyubaka no kuva nayo muri bino bibazo by'intambara z'urudaca zikomeje kugaragara hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi abishingiraho avuga ko urugendo rw'igihugu cya Angola rwo kwiyubaka rukwiye kuba isomo rikomeye cyane no kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko amateka ya Angola agaragaza ko nta ntambara ihoraho igihe habaye ubushake bwa politike n'ubuyobozi bufite ubushake bwo gushaka amahoro, kuko ibibazo by'intambara muri kino gihugu cya Angola byasenyutse bigera ku musozo. Igihugu kirubaka kuri ubu kikaba cyuje amahoro n'umutekano. Yanashimiye perezida wa Angola n'uruhare igihugu cye gikomeje kugira mu guharanira amahoro no kugabanya umwuka mubi mu karere k'ibiyaga bigari. Avuga ko Angola ikiri umufatanyabikorwa ukomeye mu gushaka amahoro no guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika. Abateguye inama bavuga ko ikomeje urugendo rwatangiriye aho bita Guernica muri Espagne ndetse no bita Sarajevo muri Bosnia Herzegovine, rugamije gushimangira ubufatanye mpuzamahanga no gushakira ibisubizo by'amahoro n'amakimbirane. Iyi nama ibaye mu gihe umutekano n'ibibazo by'ubutabazi bikomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo hari amasezerano ya Washington ndetse n'inama zitandukanye zigamije kuyashyira mu bikorwa. Nako bimeze ku biganiro bya Doha biyobowe na Qatar, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za AFC M23 zikomeje kutumvikana ku ngingo z'ingenzi. Icyiciro cyabereye mu Busuwisi cyari gitegerejweho gutanga umusaruro nacyo ntikigeze kigera ku ntego zari zitezwe kuko amasezerano yafatiwe atubahirijwe uko byari byitezwe. Byongeye kandi ibibazo by'umutekano byadutse mu burasirazuba bwo hagati byatumye imbaraga z'abahuza zigabanuka. Nubwo hakomeje kumvikana amajwi asaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje mu masezerano y'amahoro, kugeza ubu nta mpinduka zigaragara zigeze ziboneka ku rwego rw'ibibera ku rugamba. Uruhande rugikomeza gusobanura amasezerano mu buryo rubona ibintu bikomeje kudindiza ishyirwa mu bikorwa ryayo. Iri ni ijambo ry'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yavugiye muri Angola ku munsi w'ejo ubwo iyi nama yatangiraga ku munsi wa mbere wayo. Biteganyijwe ko iyi nama umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yavugiyemo aya magambo iza gusoza kuri uyu wa 17 kuri wa gatanu. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yashimiye kwitabira inama ndetse kandi bivugwa neza ko muri iyi nama Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gukuramo inyungu zikomeye cyane mu bijyanye n'urugendo rwo gukemura ndetse no guhagarika ibibazo by'umutekano muke byugarije kino gihugu bigiye kumara imyaka 30 nk'uko yabyitangarije, avuga yuko bitumvikana uburyo ki abantu bakomeje guceceka
bakareberera, nyamara ikibazo kigiye kumara imyaka 30 kandi kigira ingaruka ku buzima bw'abaturage benshi bagenda bahitanwa n'ibyo bibazo. Ati ibyo ngibyo rero birakwiye guhagurukirwa, hagafatwa indi myanzuro ishoboka yatuma kino kibazo gikemuka, kuko biramutse bigumye gutyo nta isi yose yabigana. Ati byazagira ingaruka no ku bindi bihugu bigiye bitandukanye. Uyu ni Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu cya Angola.